jini berçabe. Jiboyki encameki ve kasa embecin berkodaniya havala çiya, tekoşina havala, kela havala, encame veye tabayi kolana, deş, bacar, her deri kırina jin jan azadi bilindi be. Ve ki sahibi şehida, kela be şehidayı, jiboyki hareket azadiye, Rebera bu ticari şehit o bir nakın. Jibo em şehit o çava bir nakın. Jibo wan kar habat dikın. Em jibo wan takoşin dikın. Her tüm emirade xul dikın. Dama dibêjin rastî hemberê desthilatdariyê tol rakirine. Hemberê komkujiya jin tolrakirine. Katliameke ser jiletê kirin hemberê wê tolrakirine. Dema jin xwe rêxistin dikin, tola xwe koletî radikin. Dema jin xwe rêxistin dikin, tola xwe zilamê ê desthilatdar ê mesela nerdewperest, dewletperest tene sulta xwe diparêze hemberê wê rastî tekoşîneke pir xwe tê dayîn tola xwe em wa radikin. Dema dibe zilam rastî jî komkujî tê bîra mero, talankirin tê bîra mero. Ji bo yekî tebayî civak, xoza, însanetî, adalet, hezkirin tek ortê rakirin. Mana zilam ew e, mana devlet ew e. Ji bo yekî em hemberê vê hişmendiyê em tekoşîn dikin. Hemberê vê hişmendiya ê desthilatdar yê ki ticara însanetiyê neparêzin, hezkirin neparêzin, wekelî neparêzin, adaletê neparêzin, em hemberê vê hişmendiya zilam ê desthilatdar ê ser sulta her tim berîkê xwe ser xwînê tîjî dikin. Ji bo yekî em hemberê vê hişmendiyê em tekoşîn dikin hemen. Ji bo yekî em tola xwe radikin. Tola xwe em çawa radikin? Em hişmendiyê ê bigire jin, zanebûna jin, irada jin, hezkirina jin, adaleta jin em kar dikin. اجتماع موسع على مستوى خطين الشهيد قالها الساعة 9 من قبل مركز الجينولوجي والخط الغربي والأشرفية من الساعة 2 لغاية 3. هذا البرنامج خاص بمركز البحوث جينولوجي. 14 بالشهر مسيرة تقام من قبل الرجال الذين خضعوا لتدريب مؤتمر ستار. 15 بالشهر محاضرة على مستوى الخطوط الثلاثة والمؤسسات والكومين والمجالس من أجل العنف ضد المرأة. 16 بالشهر ورشة عمل من قبل مجلس المرأة السورية عن العنف السياسي. 17 بالشهر لقاء تلفزيوني مشترك من قبل مؤسسة الإعلام والمواضيع تتضمن كل من القائد والمرأة، ثورة المرأة، جين جيان آزادي.